tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Igicamunsi cyiza kuri mwese muteze amatwi radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN. Turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza. Mwese mudukunda, mwese mudahwema kubana natwe mu kutubagezaho umunsi ku wundi. Mu by'ukuri muraba agaciro kuri twebwe, natwe turabakunda. Tudatinze reka tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi cyangwa se amwe mu makuru tugenda twibandaho ku munsi wa none ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Turakubitira muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kuko hose hakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya. Coalition ya leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ishotora ku birindiro byinshi bya M23 mu gihe bari mu masezerano y'amahoro, ariko ingabo za leta ya Kinshasa zikaba ziri kurenga ku mahame agenga agahenge. Tudatinze reka tugaruke ku gitero ca Mikenke nyuma yuko tubabwiye yuko haguye ingabo nyinshi za FARDC. Murabizi yuko kuri ubu ngubu coalition ya leta ya Kinshasa n'abafatikanije ko baragaba ibitero byinshi ngo bagambire gufata Minembwe, kwigarura Minembwe. Rero hari ingabo nyinshi zaje kugwa mu gitero ca Mikenke, twarabibabwiye mu makuru ya nijoro, ariko twe tutaramenya umubare w'abasirikare uko ungana baguye muri ico gitero. Rero ku munsi wa none twaje kumenya umubare w'abaguye muri kiriya gitero uko bangana. Ni ukuvuga yuko mu gitero ca Mikenke haguye abasirikare benshi bagera kuri 25 barimo ofisiye ufite ipeta rya koloneli. Abo ngabo nibo baguye mu gitero ca Mikenke. Inkomeri hakomeretse inkomeri zigera muri 30, zose zatwawe kuvurirwa Fizi. Uko niko byifashe. Ni ukuvuga yuko bahuye n'uruva gusenya, barakubitikiye, barahatakarije abasirikare 20 bahaguye ndetse na koloneli wabo. Izindi nkomeri 30 zose zakomeretse nabi zikaba zaroherejwe Fizi, niho bari kuvurirwa ahantu bita za Mukera. Uko niko byifashe, niyo makuru ico gitero ca Mikenke. Ubundi mu gace ka Minembwe umutekano wo ntawo, nkuko n'ubundi bitero bya coalition leta ya Kinshasa bikomeje kugenda byugariza abaturage, bisatira abaturage. Ku rundi ruhande MRDP twigwaneho n'abakomeje kugenda bikumira kugira ngo ntibigere ku mugambi wabo bifuza kugeraho. Hari imbaraga zitanze, imbaraga za Kinshasa zitanze, imbaraga z'abarundi zitanze, imbaraga za FDL zitanze, imbaraga z'abazalendo kugira ngo ntizigere kuco zifuza kugeraho. Ni ukuvuga yuko iyo bataje kuboneka resistance ikomeza kugenda igwanya no coalition, Minembwe barayifashe, barageze kubyo bifuza, ariko impamvu batagera kubyo bifuza n'ibyo bateganya ni ukubera ko habayeho resistance yatwigwaneho. Bakomeje kugenda bagwanira abaturage, bagwanira inyungu z'abaturage, mu gihe uruhande rwa leta ya Kinshasa bo badahema kugenda bagura ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo bikomeze byice abaturage b'inzirakarengane. Rero muri make nuko umutekano ntawo, ariko kandi muri bitero biherutse kugabwa za Rugezi na za Mikenke, ingabo za Kinshasa Imana yari yihoreye, baje kubatakariza ingabo nyinshi kuko maze kubabwira imibare yabaje kubasiga ubuzima muri bitero bya Mikenke. Tudatinze reka dukubitire mu bindi bice naho tubabwire uko byifashe cyangwa se andi makuru havuga, kuko dutanga amakuru mu bice byinshi bitandukanye, cyane cyane twibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gace ka Uvira kongeye kumvikanamo amasasu menshi muri ijoro rya rikeye rishira ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Amakuru yizewe agaragaza yuko haje kugwa umusirikare, ibikekwa ko yaba ari umunyamurenge, kuko bamwe mu baturage bakurikiye amashusho cyangwa se babonye amashusho y'uwo musirikare waraguye mu mujyi wa Uvira, babonye ko afitanye isano n'abanyamurenge. Gusa inzego za gisirikare n'inzego z'iperereza ntabwo ziratanga umwirondoro we neza, ariko abaturage bahereye mu mujyi wa Uvira babonye uwo musirikare waguye muri uwo mujyi, bemeza yuko yaba ari umunyamurenge cyangwa se umututsi, kuko atari umunyamoko. Rero amakuru yizewe yemeza yuko uwo musirikare yaje kuraswa n'abazalendo. Ni umusirikare wa FARDC wakoreraga FARDC, ariko aza kuraswa n'abazalendo bakomeza kugenda bafatikanya mu bikorwa bya gisirikare byibasira abaturage. Rero uwo musirikare yaje kwicwa n'abazalendo, inyeshamba z'abazalendo bahaye intwaro kugira ngo zikomeze zifashe ubutegetsi bwa Gisagati kwangiza no gukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane. Uko niko byifashe. Nimugoroba turaza kubaheza umwirondoro we wuzuye neza,
kuri ubu ngubu ntituramenya umwirondoro w'uwo musirikare waje kugwa muri uwo mujyi wa Uvira mu gace ka Gasenga, karaye kumvikanyemo amasasu menshi araswa n'ubundi n'ingabo za Kinshasa zifatikanije n'imitwe y'inyeshyamba irimo Abazalendo, FDLR ndetse n'indi yose ishamikiyeho yemeye gukomeza kwica abanyekongo kugira ngo bashimishe ubutegetsi bubi bwa Gisagati kuko nico bubereyeho. Ni ubutegetsi bwaje kugira ngo bukomeze bwice bwangize iby'abaturage kuko ubutegetsi bwa Gisagati ni ubutegetsi butagira impuhwe, ni ubutegetsi butita ku nyungu z'abaturage, ahubwo ni ubutegetsi bukomeza kugenda bushora abaturage mu ntambara bwica abaturage. Rero uko niko byifashe mu mujyi wa Uvira, nuko byifashe nuko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda bihungabanya abaturage. Muri make nuko umujyi wa Uvira nta mutekano, ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda bihungabanya abaturage. Reka amakuru yacu tuyasimbukire muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ngiye kwaduka imigwano ikomeye ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC/M23 bakomeje kugenda bahanganira muri biriya bice. Guhera ku munsi w'ejo nibwo humvikanye imigwano ikomeye, ikomerezaho no mu gitondo cy'uyu munsi. Iyi migwano ikaba iri kubera mu gace ka Cungi ndetse no ku mirongo ya Kanigi, aho ni muri Masisi, kirahuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC/M23 bamaze iminsi bahanganira muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Rero imigwano irakomeje, ingabo za leta ya Kinshasa nizo zagabye ibitero ku birindiro bya AFC/M23 kuko n'ubundi mubizi yuko mu migwano myinshi ikomeza kugenda yubura, ingabo za leta ya Kinshasa zifitemo uruhare kuko zitubahiriza agahenge. Mu byari biriho hari hariho cessez-le-feu yo gushakira ibibazo mu nzira za politike, mu nzira za diplomasi. Rero uruhande rwa leta ya Kinshasa mu by'ukuri rukomeje kugenda ruhungabanya umutekano nk'uko mubibona mu misozi miremire y'Umurenge, za Minembwe, za Mikenke, Indondo, bakomeza kugenda bagaba ibitero byinshi. Rero no muri Masisi naho bongeye kuhasukura imigwano ikomeye. Rero mu by'ukuri ibi ngibi biganiro birasa nkaho bifite amahirwe makeya yuko byavamo amahoro, kuko Gisagati ntabwo yigeze abyubahiriza kuva byatangira kugeza kuri umunsi wa none, ahubwo icyo yashyize imbere ni ugushakisha intwaro ziremereye zakomeza kumufasha mu rugamba akomeje kugenda ahanganamo n'ihuriro AFC/M23. Rero muri make nkuko ku munsi wa none Masisi imigwano irimo ikomeye ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC/M23 mu bice bya Kanigi ndetse na za Cungi. Uko niko byifashe, mwakoze kubana natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru ugenda bategurira amakuru 5/5, mukora subscribe na like kugira ngo amakuru yacu uko tuyashizeho azoza bagariraho ku gihe. Rero mugire umunsi mwiza n'abandi ijoro ryiza bitewe n'aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Amakuru yacu nakagaruka.